I pazimo ljudima, ima verziju ovom klipu. I u ovom klipu ćemo da igramo GTA San Andreas. Ljudi, na igricu sam se previše napalio. I uradio sam puno misija dok nisam snimao. Daj mi taj BMX. Rečiti. Daj mi taj BMX. Idemo sad s BMX. Idemo sad, radit ćemo misiju kod Sweet Tile Ridera, ne znam tačno. Ali radit ćemo jednu misiju i malo ćemo se zaziti po gradu. Idemo sad kod Sweet Tile Ridera, a mi se vidimo kad ja dođem tamo. I ljudi, evo me u Grove Streetu. Idemo raditi kod Ridera misiju. Misija baš teška. Hajde. Ocean Dogs. Idemo ljudi na Ocean Dogs, mislim da je. Da, Ocean Dogs. Ja ljudi baš ne znam pravi put, baš ću reći. Tem se čini da je nekako najbliže. Ljudi, igricu igramo od jutra do sutra, bukvalno. Znači, smo što napravim pauzu da napišem zadaću, odem u školu i jedem. Majko moja mila. Idem, da, ljudi, da. Majko. Misli, hoće biti posljednje, a ja imam premalo helpa. Ali ja ću sa nekim viljuškarem neke kutije da nosim u ovaj kombi. Ljudi, ja se javim kad stignem na Ocean Dogs. Vidimo se tad. Ljudi, evo nas pred time Ocean Dogs. Mislim da sam tamo vidio pandura. Dobro, odlično kroz kap scenu. I sad idemo ovako. Shoot the switch to open the gate. Nice job, CJ. Thought that was a suicide mission for sure. Dijete malo. Now open the warehouse and keep these motherfuckers busy. Yeah, open for business. Back that van up in here. Okay. Come on. Ljudi, da ubijemo stove. Ovdje su nam 4 kutije. Rider dok čuva stražu od pandura. Mi ćemo sad ove kutije ubaciti samo što je preteško kontrolisati. Shit, CJ. Shit. Shit, tebi. Uzmi tu kutiju, CJ. Uzmi tu kutiju, CJ. Da, ljudi. Ja ovu igricu sam instalirao na mobitelu. Ako ne znate.
za besplatno, zašto mi je Rockstar nešto dao, poslao mi je neki mail da mogu da instaliram igricu, rekao to ide, a da ne moram da instaliram. Weekend soldiers. Ama te šuti. Da ne moram da instaliram na trgovinu Play, da je plaćam. Ali da oni od mojih subscribera ne dobijaju pare, nego ja što zaradim od YouTube-a, da mislim da su rekli 1 ili $2. $2 na njima. Pa nećemo ostati bez para. Aj, glupi rajder. Puciti ne zna. They crawling out the woodwork. O, daj šuti. Imamo još ovu, još 2 kutije. Spusti to da. Da, ljudi, ako ne znate, ovu kradem od vojske. I zato ima ovoliko puno pandura. I faktički to je vojska. Da, ljudi, zahvaljujem se kanalu Clash of Clans za shoutout. Fuck ass National Guard. There's more outside. King Ryder. Shit, CJ. Shit. A što misliš koliki je meni shed? Kon. Ama daj ga više ubije. Nobody jack Ne! the streets. Daj mi mislite ko ste vi. There's too many damn weekend soldiers. Ok, Ryder, ovo je zadnja kutija. Hvala ti Bože. Come on, CJ. We got enough. CJ, get up front and drive us out of here. Get in the van. They got a Vozim. storage garage up in Willowfield. Go. Damn, man, these idiots just don't give up. What's happening back there? These part-time soldiers got a chip on their shoulder. Nice rhymes, man. Hey, Vidimo se real kada ja heavy, toss dođem some crates. tamo gdje bi trebao da Hey, dođem. real heavy, toss some crates. All right, check. Da, ljudi, failovo sam misiju, umro sam. Ljudi, nema veze, raćem to u drugoj nekoj epizodi, ali i u ovoj kraju. Mi se vidimo. Pozdrav!